Halo teman-teman ya, ini ada ondel-ondel kecil teman-teman nih. Oh, ondel-ondelnya lucu. Bajunya udah jelek deh tuh. Ondel-ondelnya nyengir aja ini. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Avaren Princess. Ya kali ini Avaren mau lihat ondel-ondel jelek nih. Ondel apa namanya ya? Dekat sini aja, gak jauh ya. Ya kali ini ondel-ondelnya joget sama badut.